Long live BJP thaba banner sagaiduna bike rally thugaikre. Lakaduriba taraganithoi suba Manipur State Assembly election da nungba AC da BJP gi intending candidate oriba Gaidon Kamaibu sagot pa miyoi sing na bike rally chatpada miyoi kharana thugaibada natana rally aduda sizinnarakpa long live BJP long live BJP president amadi long live chief minister haibana chingba thaba banner sing sagai bikre haide hiram asiki matangda ngarang Manipur Press Club ta paumi singa unaba mada BJP gi active member Simon Kamai na hai Progressive Youth Forum na sinduna ngahan intending candidate Gaidon Kamai sagot poina none dagi hauraga tongan ba khul taraga nipan lom fauduna bike rally ama chatkhe BJP gi firal yauna tongan ba banner sing thaduna chatkhiba bike rally aduda miyoi chamaga yankhai henbana saruk yakhe adubu laibak thibade bike rally aduna halakpa Chaurangna nungthil pung 3:45 rom tabada Khokpum Valley ge Gomtun Budki mafamda hanadagi thaurang tawduna leiba manba miyoi khara thoraktuna bike rally adubu thugairakhe bike rally aduda yaurakpa Gypsy gi glass su thugairakpadage driver su asokpa nangkhe loinana rally aduda saruk yakhiban ha khara dasu khut thabada natana banner amadi firal na chingba sagaiduna mangan takhankhe thogdok thokpam manak adumakta da 28 suba Assam Rifles ki kem amasu leiribane adubu Assam Rifles ki miyoi amata thoraktuna thogdok adugi matangda hangladaba asi angakpu phawi ngayaki matungda None Police Station ki police personnel khula yauduna lakhe khula yauduna lakpana maram oiraga rally adubu thugairiba miyoi sing adugi mathakta wahi amata haiba ngamkhide mahakna makhatana hai rally thugairiba miyoi sing aduna karige rally chatpano karigi BJP flag amade banner pairaga rally chatlibano Khopum Valley da makhoige permission yaudana karigi rally chatlibano haina kihan khangalakhe makhatana sigumba thawong chatharabade nongmaina kapkani haina phawba kihalakhe asigumba miyoi bagi democratic right matpa thawong chathabada natana kihan khangaliba asida senariba miyoi sing laingangna athubada faduna chairak pigadabane state asida law lei haiba chapchana utpiyo Gaidon Kamai gi oiba election gi program pangthokpa khudingmakta hairiba miyoi sing asina ayet apan piduna lakpa masing yamlaklei nungba AC gi lamgamai da pangthokpa BJP gi mifam amada Works Minister su saruk yakhe mifam adusu minister gi mamangmaktada miyoi kangbu kharana ka henba thawong chathaduna thugaikhe asigumba thawong kaya chathariba miyoi sing ase laingakna phaduna chapchaba chairak phanganbiyo paumi singa unabaduda nungba AC gi BJP gi thaupuba miyoi kaya su saruk yakhe lo kaina sangsilakpa mitop singge Aadhar sabiganu chief minister Commerce Service Center tawriba singna Aadhar card saba matamda yamna section biyo lo kaina lamdam masida changlakpa mitop singge Aadhar card sabiganu masida soikibana state asige tunglam chatta chauna mangjaba oirakani haina chief minister N Biren phongdokre Samarjitpu Assistant Solicitor General hablaklei India lainga ki Ministry of Law and Justice Department of Legal Affairs Judicial Section New Delhi na tha asigi nipan da thokiba order amagi matungin na Imphal gi haubam marak Irom laikai da leiba Khomdram Samarjit Singh Advocate pu High Court of Manipur gi Assistant Solicitor General of India oina hablaklei Ministry gi order asigi matungin na Rajasthan gi Joypur City gi manungchana leiba Gaudamo dagi Basanta Singh Sababusu High Court of Rajasthan Joypur Bench na Assistant Solicitor General oina lahankhrei Lethot bom kun fanglei Imphal West ke Hianglam Police Station gi manungchanba wavgai Yangbi High School amade Panchayat Garga lonaba mafam amada sakhangdaba singna lolamba lethot bom kun phangba ngamkhrei bom sing adu lauthoknabagi damak Manipur Police ki bomb squad ta paupi khrei bom adu kanana karigi damak thamlambano haiba khangdoknaba thi humbagi thabak chathakre haide National Highway anida ban tawba yaroi HADU driver fure haina maral siba aranbane Silsar dagi potsai puduna Imphal tam lakpa Tata truck PB23M 9455 ke driver ama tha asigi taraga mathogi numidangda None Police na tamthina phubi re haina Manipur Drivers Association na phongdokiba wafam adu aranbani amasung None Police ta tainaba tawbigano National Highway anida ban tawba yaroi haina Hill Area Drivers Union Khongsangi President Angam Pamai gi cherol amana haire tha asigi taraga mathogi ayukta hairiba Tata truck adugi driver Harvan Singhana Khongsangda thunglakhe makhoi loinamag yu ngauraga Khongsangi hotel amada changlakhe hotel aduda leiba nupi angangda akampet sijinaduna karem kathainaduna laknabana chingba tawbadage hotel aduda hana chak chaduna leramba driver kharana mahakki loladu khangbadage
साउदुना नुपी अंगांग दा फजदबो हाई वता सिजिनरगा कारेमनरीबनो हाइखे मधुदा साउनरकपदगे इनबदा ड्राइवर गुलदीप सिंहा तुसिनबदगी मखोंग खोंबी काइदुना सोखी हाइदे पंजाबी ड्राइवर सिंह अदुगा अतोपा ड्राइवर खरगा खन चाइनबा थोकले हाइबगी पाउ फंगबदगे खुदक्ता हिल्स एरिया ड्राइवर्स यूनियन ना मफम अदुदा संगसिनदुना खामखे थौदोक अदु ड्राइवर गुलदीप सिंहाना लानबो ओइरंबदगे होटल फंबी नुपी सिंह याउना पुन्ना फमिनदुना ड्राइवर गुलदीप सिंहाना लाले मतुंगदा तौजररोय हाइबा वाफम फोंदोखे महाकी असोकपा अदु खोंगसांगदा फर्स्ट एड पीदबा मतुंगदा नुंगथिल पुंग अनिरोम ताबदा इम्फालदा पुखिबनी हाइदे नुमित अदुदा मखोंगदा सोकलबा मारा लैबा ड्राइवर अदुना नुपी अंगांगदा करी करंबा वाफम फोंदोकलंबगे अमसुंग करी थोखिबगे हाइबगी मतांगदा हौजिकसु खोंगसांगी होटलदा लाक्लगा हंगबदा खंगनी हाइनसु यूनियन असिना मखाताना फोंदोरकले नुपी महिरोइसिंगदा सेक्सुअल हरासमेंट पीरंबा प्रिंसिपल फारे कर्नाटकागे यादागिर डिस्ट्रिक्ट लैबा रेसिडेंशियल स्कूल अमगी प्रिंसिपल अमा नुपी महिरोइसिंगदा सेक्सुअल हरासमेंट पीरंबगे मरालदा फारे हाइना पुलिसना फोंदोरकले पुलिस की मतुंगिना एक्यूज अदु हयाला पाकवे महाक यादागिरगा नकनबा बरकनालीदा लैबा कितुरानी चेनम्मा रेसिडेंशियल स्कूल की प्रिंसिपल ने महाकना महिरोइ नुपी मचासिंगबु क्लास 10 एग्जाम दा मार्क वांगना फंगनगनी हाइना थाजब पीरगा सेक्सुअल हरासमेंट सथखि महाकना नुपी मचासिंग अदुदा मंगोंदा कोऑपरेशन पीनबा हाइखि अमदे मदुगी मायोक्ता लैबसिंग अफबा ओइरोइ हाइना किहनखे महाकी थवोंगसिंगदा अथिंगबा पिरकपा महिरोइसिंग हॉस्टल मेसता चाबा थकपा फंगलोइ हाइनासु महाकना किहनखे महाकी थवोंगसिंग अदुदा पेंद्रबा महिरोइसिंगना डिप्यूटी कमिश्नर द सेना निपानगे कंप्लेन अमा सबमिट तौखे महिरोइसिंगी अवाबदु खंगबदगे डीसी ना एक्यूज की मायोक्ता कंप्लेन अमा थांगनबा महाकी ऑफिसरसिंग द खंगनखे सुप्रीम कोर्ट ना वार्निंग तौखरबा मतुंगदा आर्मी ना नुपी ऑफिसरसिंग परमानेंट कमीशन पीबा यारे सुप्रीम कोर्ट ना वार्निंग पीखरबा मतुंगदा आर्मी ना नुमित 30 गी मनुंगदा इलिजिबल नुपी ऑफिसर 12 दा परमानेंट कमीशन पीबगी वाफम याखरे एपेक्स कोर्ट की जजमेंट मतुंगिना टॉप कोर्ट असिदा मुक्त तौखिदबा क्राइटेरिया सुबा नुपी ऑफिसर सिंगदसु परमानेंट कमीशन पीरगने जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड अमसुंग जस्टिस ए.एस. बोपानागे बेंच अमना ऑर्डर अदुदा हाई नुपी ऑफिसर 12 नुमित 30 गी मनुंगदा पीसी पीगने सुप्रीम कोर्ट वाकटपा तौदबा क्राइटेरिया सुबा नुपी ऑफिसर सिंगसु चयोल अहुम गी मनुंगदा पीसी पीरगने इराई नुमित की अंगनबदा बेंच असिना आर्मी दा वार्निंग पीरदुना मखोइगी ऑर्डर मतुंगिना नुपी ऑफिसर सिंगदा पीसी पीदबा तारबदे कंटेम की मराल लैरे हाइना लौगनी हाइखे मदुदा आर्मी की काउंसिल ना इलिजिबल नुपी सिंगदा पीसी पीबगी वारेप थुना लौरगनी हाइरदुना हिरम असिगी मतंगदा इंस्ट्रक्शन लौनबा मतम खरा पीबीनबा हाइजखे मैटर अदुगी मतुंगदा सुप्रीम कोर्ट की बेंच असिना ऑर्डर डिटेक्ट तौबा हाइरकपगा आर्मी रिप्रेजेंट तौरिबा काउंसिल ना कोर्ट ता हाइखि मदुदे टॉप कोर्ट असिदा मुक्त तौखिबा ऑफिसर 12 दा पीसीपी नबा आर्मी न सेम सारे आर्मी न मसिगी अथॉरिटी दा सुप्रीम ओइजरबसु कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सु सुप्रीम ओइ हाइना बेंच असिना मखाता ना हाई कोर्ट ना इखोइदा मतम सांगना पीखे जजमेंट याउरिबा इखोइगे रिमार्क सिंगदु एफिडेविट अमा फाइल तौबा मतमदा नखोइना तौरिबा सिंगबु निंगथीना पन्नबगी दमक्तने लंच मतुंगे हियरिंग दा बेंच असिना हाइखि मदुदे डिसिप्लिनरी अमसुंग विजिलेंस प्रोसीडिंग्स लैतबा ऑफिसर सिंगसु कोर्ट असिगे जजमेंट मतुंगिना पीसी की दमक इलिजिबल ओइगने अपीबा क्राइटेरिया मतुंगिना लेफ्टिनेंट कर्नल अनि अकांसा श्रीवास्तवा अमसुंग हिमालिनी पानसु थामगी मनुंगदा पीसीपी न बखनगने एएसजी संजय जैन अमसुंग सीनियर एडवोकेट कोलोनेल आर बालासुब्रमण्यम न सेंटर अमसुंग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिप्रेजेंट तौखे आर्मी न वाफम असिगे वारोइसिन थुना पुरकपा पामी हाइना मखोइना कोर्ट थमखे चही असिगी मार्च ता टॉप कोर्ट असिना जजमेंट अमदा नुपी ऑफिसर सिंगदा पीसीपी बगी मतंगदा आर्मी न येंगलिबा इवैल्यूएशन क्राइटेरिया दु मरम सादे हाइख्रबने पीसीपी बदा नुपा ऑफिसर सिंगना हेना लुमना येंगबा असे अचान मिरान नाइबगी थवोंगनी हाइना टॉप कोर्ट असिना ऑब्जर्व तौखिबने।